mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Adukwana abuthi ka Pelran News o tebela news weekly court reports na mpo Felicia Mudau. Sanga Messi ba tebele re ba re tshiko badisira mafhungo othe o to thotsa mafhungo pano tshiṱirikini tsha Bembe re lavhelesa Musina Makhado Collins Chavane khathihi na Thulamela kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa na kuṱumanyiwa na bulayo la mutshudeni wa University ya Venḓa. Mulandu uyu ndi une wo dzhena nga musumbulowo wa vhege yo fhiraho. Muhwelelwa Sifundwa Masindi wa miṅwaha ya 2 u ḓo dovha hafhu u ḓiwanadza phanḓa khothe nga ḽa malo ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku uno ṅwaha. Afho ndi hune muhumbulelwa uyo u ḓo vha tshi khou ita khumbelo ya beiḽi malugana na mulandu une a khou weswa wone. Muhumbulelwa a bvaho kha ḽa Miliwani u khou baḓekanywa na bulayo la mufuna wawe vhulondoni vhukalanga wa miṅwaha ya 2. Mufu ndi ane a bva fhaḽa Tshitomboni. Mufu ndi ane o vhulawa lwa tshiṱuku vhukuma nga u tou ṱhavhekanyiwa a yunivesithi nga ḽavhuṱanu ḽa 29 Ṱhangule 2025. Zwi tshi nga uyu mulandu kha ri pfhe musi CRC President ya Yunivesithi ya Venḓa Mathe Pramshimani a tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. No, thank you very much. My name is Mathe Pramshimani, the current SRC President of University of Venḓa. We are here on the 26th of November 2025. Rodo tikedza family na soul ya Burondo nga murahu ha musi ho dzhiwa vhutshilo hawe nga muṅwe wa mutukana ane u dzhielezwa zwino. Ḓuvha ḽo thoma ri tshi ḓa hafha ro ḓa khothe ya remindiwa kana case ya remindiwa nga ḓuvha ḽa ṋamusi ra ri nga si nete sa matshudeni kha u sapota Burondo. Ra vhuya ri tshi khou vhuya ṋamusi ra ita nḓila dzedziḽa dzo demonstrate uri no a ri khou pfesesa mafhungo ori muhwelelwa mulandu a bvisiwe kha musi nga beiḽi nga iṅwe nḓila. Ndi zwone zwine zwa khou itea ṋamusi ri tshi dzhena hafha ṋamusi musi ri khou pfa outcomes ra pfha upfhi muhwelelwa o mbo ḓi humbela beiḽi uri a kone u bva nga beiḽi. I court ya mbo ḓi reminder kana ya postpone heyo application until the 8 dza December. So sa matshudeni a University of Venḓa ri khou amba uri ri nga si nete ri nga ḓo vhuya na nga dzi 8 dza December. Ri themba uri na yunivesithi yashu i khou ḓo ri tikedza sa hezwi ri tshi khou tikedza muṅwe washu ane ha tsheho kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Thank you very much. Ri bvela phanḓa nga u lavhelesa tsengo ya muhwelelwa vho Abafani Eric Mndelamu vho ḓivhona mulandu phanḓa khothe khulwane ya Thohoyandou ine khou dzula Waterval nga ḽavhuraru ḽa vhege yo fhiraho. Muhwelelwa kha bulayo iḽi ndi vhane vha khou weswa mulandu wa u vhulaha mufumakadzi wavho we a vha e muimbi wa muzika wa gospel Funanani Pheshe Timbedzi. Vho Funanani Pheshe Timbedzi vha miṅwaha ya 41 vho thuntshiwa vha lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke wa mafhelo a vhege a Paseka mahoḽa fhaḽa vhuponi ha Makonde Shedzani. Zwi tshi zwo ralo beiḽi ya muhumbulelwa vho Mndelamu a Bapfani yo phumuliwa nahone vha tshiṱokisini tsengo ḓo dovha hafhu ya bvela phanḓa nga ḽararu ḽa Nyendavhusiku 2025 hune afho vha ḓo vha vha tshi khou ita mitigation khathihi na aggravation ya uyo mulandu. Murathu wa mufu ane a ngo tendobulwa nga dzina ofisira khagala zwi tevhelaho malugana na uyo mulandu. Rine vha muṱa wa Mbedzi Funanani ṋamusi ro vha ri khou dzula Waterval ro takala badi ro takala uri muhumbulelwa o ḓivhona mulandu o sala nga ngomu stokisini beiḽi yo khantseliwa. Ri khou vhuya matshelo o ḓivhona mulandu ri khou vhuya matshelo ro takala nga maanḓa. Ro ima fhanoni na vha ri khou tshanta ri khou vhidzelela uri kha gwevhiwa a tha ḓo mu vhona nnḓa kha gwevhiwa life sentence. Ndi hone u guma ha News Weekly Court Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshi ḓaho wa tere lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u hwelekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach.
Zvino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.